Eh, Vanessa Alonso Sutikuni, noga Potosí llaqtapi paqarirqani, chanta Chapare pi wiñakurqani, escuelatapis tukuchini, chaypi tukuy runas quechuata parlarqanku, chayrayku quechuawan noqa wiñakuni, chanta quechua mama ¿Mamayki? mamay parlan quechuata, tataypis intiwan parlayku wasipega. Ari. Ari. Entonces, paiguna yachachikurqanku. Ari noqa yachakuni wasipi parlaspa. Ari, kay simiaqa parlaspa yachakuni. Ari. Ari ajina noqapis nini. Ya, entonces, kunanga más que watayuq kanki nirqanki? Iskay chunka kinsayuq kasaq. Chunka kinsayuq. Ay, chantaqa noqa rikurigan joven kanki. Ari, joven. Kay simita parlashanki kunanga. Pero familiaspi kay simiaqa mana parlakunchu. Tataqa mamanqa payguna sumaqtapuni parlanku, pero wawasqa manaña. Chaqa chaypis gan rikunkichu o mana? Ari rikuni anchata maypichus noqa wiñakuni chaypi pacha noqa rikuni askha wawaskunan manaña yachakawsankuchu quechua simitaqa. Chay mana kusachu kasan. Noqanchis identidadninchis hinaqa quechua, ¿sí? Chayta hallch'ana imaraykuchus chay simiqa imaymana yachayniyuq kashan y mana noqanchis nispa castellanotapuni yachakuna chaywan waq oportunidadesqa puwasunchis nispa mana, sino quechuata hallch'ana. Ari, simiqa yachaykunawan hamun. Chariya hina. Mana parlaspaya kawsanchik, Ari. Ari, aswan tiyan. Mijuna hina, chantaqa qora hampi hina. Ari. Chaymanta parlaspa. Ari. Chay qora waqkuna ninku plantas medicinales hampi qora. Ari. Gan chaymanta parlayta munankichu. Yachasqaymanta parlayman. Noqa chaparepi kasaspa onqospa kasaspa mamay ari uña de gato nisqa tiyan chaparepi qhiskasniyuq chayqa. Chaytaqa ima umananay chanta imas onqoykuna ratulla pasan chaypaq mamay t'impuchiyta yachan. T'impuchispataq tomachiyta yachawayku wasipi. Q'uñi. Ari, q'uñi yakuyta. Ari, chantapis palta muhu. Palta muhu ari. Ari, palta muhupis ancha sumaq wawa onqosqa kasaqtinmi q'echalera ninkuy. Ari, chaypaq ancha kusa. Sayachin. Ari, chantaqa imatawan askha goritas tiyan. Riqsinkichus tal vez onqoy tiyan qan mana puqusqa frutasta mikhunki chayqa puchuchi hina rikhurizunki, no sé. Yuraq q'eya hina lluqsimun, chay ratu pasananpaq gorita tiyan achubete sutikun chaparepi. Chantapis waq qorakallantaq mana yuyanichu sutinta, pero achubete ancha qorawan qan hisp'aywan mezclanki, hisp'aywan chaymantataq chay puchuchi nisqaman churanki. Chay ratu patachimun. Porque chay puchuchi nisqaqa q'uñiypi anchata nanan. Ari, wawasta hap'in, sipaskunasta, Mana yacharqanichu chaymanta, pero chay hisp'aymanta parlashanki. Chaymanta uqchika yachan. Wasiypiqa mamay onqosqa kashan inchari. Chaytaqa payqa niqa sobrinuyman niq kayman hisp'ay, porque kay wawa hispan wajina ninku. Chantaqa chaywan trapuman churan chayman trapo chantaqa exprimen sutichan
chanta kay umampi churakun ajina no agarikurgani. Ari. Chay gan chay hina rikurgani. Chay hinallapita askha kusaspi miyay usakun. Por ejemplo, umananasunki, grave calentura k'oñi kasanki, tukuy cuerpuykiman mamay, por ejemplo, chayman miyayakuwan churaykuwan chayman, pechoyman Kay wasamanpis, pechomanpis, chay ladosmanpis y ari waqtiapitaq ya sanuyasqaña kanki, ari. Noqapis chayta rikurqani, pero chayqa chayqa yachay. Ari. Llaqta runaqa mana sumaqtachu chay. Ari kan ninki paykunata chayta ruapayqa paykuna asikunku ima chaykanman ari. Ari asikunku. Pero chayta paykuna mana yachay. Chantapis COVID-19 pi anchatapuni nuqanchis pueblos indígenas manta defendekunchis sí, kora hampikunawan hospitales junta karqa, askha runas wañurqanku y nuqa chay kutipi chaparepi kasarqani. Ari. Mana lluqsita chaypi kawsakurqanki. Chaypi. Chaypita runakuna ma anchata unqurqankuchu unqusqa kaspataq eucaliptota waqkura hunata wira riqsinki ancha sumaq riqsisqa chayta chanta eucalipto chaykunawan hampikuq kanku. Vapor hina. Ari vapor hina. Churakurqanku. Ari. Ari. Ari ajina imaymana yachay kunawan kanchaq kecharunaqa ichari porque simiqa mana simiwan purin waq yachaykunawan ima purin ichari. Ari. Chay hampi qora hampi waqkuna ninku chaywan ima purinchaq. Chantaqa waq hampi qoraqa riqsinkichu. Chaparepi chay uña de gato nirqanki chari. Ari uña de gato, achubete nisqa kallantaq. Wiñakuyan maypipis chay achubete nisqaqa wasigayllapi. Ari wasigayllapi. Waq qoraqa Marancela nisqa kallanta choclo hina montepi poqon. Monte sacha. Mana riqsinichu. Imapaq chay. Chaypis kusallata umananaypaq, calenturapaq, kusallata. Montespi mura hinapi wiñan. Marancela kusa. Pero chayqa chinkapusha y chay chaykuna pikuna pi riqsichikurqa. Mayna riqsinkiqa. Tatay noqa monteman rispa tatay uragachita yachan sach'apatamanta. Chayqa marancela chay kusa chay umananaypaq ima unquykunapaq warmipaqpis wawa kapuktin unqunkupuni wakistin mana ratu sanuyankuchu chaypaqpis entonces chay kusa. Ari. Chantapis waq kallantaq yuyarishani mayugayllaspi wiñan sach'a kiskarara. Raíznin kiskarara y chayqa sumaq tukuy imapaq tullunanaypaq chaytaqa kiskarara. Tukuy plantasnin kiskarara qan machetewan urqunayki tiyan chay kiskasninta. Chay aduru chaytataq t'impuchinki machetewan kuchuraspa hinata. Ari kusayataq hermanaypis niwan benipi kasaspa nuqaykupis chayta tumayku sapa p'unchay k'uñiyaku tiyay hinata tumanki refresco hinata mikhunawan acompañanapaq. Ari chari refrescos hina ruakun imaymana Ari. Ari nuqapis riqsini chantaqa wasinchaqpi ukhupi chaykuna ruakunchaq ichari. Ari. Chay incluso manzanilla yaku, coca yaku chayta wasipipuni ruaku pero rantinapaq mana kanchu. Ari. Chayraykun yachananchaq tiyan. Ari. Ichari porque waq runaqa kichwa simiqa yachakunku pero chanta kawsaymanta mana yachankuchu ichari. Kay yachaykunawan simiwan puri. Entonces
chaymanta parlaita qawan munarqayku. Ari. Porque gan sipas kanki sumaqtapuni gan chayta riqsinki. Entonces no ichapis qhapampi, ¿no? Futuro, ¿no? Gan wawas niyiman chayta riqsiyta atinkiman, chari. Ari. Kay familia anchaqpi mana chinkakunankupa. Ari ancha sumaqpuni chay noqanchis runaswan yacharichina imaynamanta lenguaqa mana sapallachu rin sino yachaykunawan chaytaq noqanchista motivawanchis lengua yachakunapaq imayna extranjeros suqkuna yachanku chanta quechuata munanku noqanchis Bolivia kaspa chayllapi mana yachakushanchisto contextopis chaypi y chay noqanchis necesitanchis chay lenguata apreciayta munayta y mana qhipaman churanata. Ari chantaqa ñawpaqman rinanchaqpa qhipaman qawakunanchaq tiyan, ichari? Ari. Kutinanchaq tiyan. Kutinachis tiyan. Ari, ajina kunanqa tukunanchaqpa hina imaymana runaqa kunankama jóvenes, ¿no? Paykunaqa kay quechua parlayta mana munankusina, mana munankuchusina. Ajina noqa rikuni, ¿no? Pero imaraykuchus kunankama porque ukley ima tiyan, ¿no? Tukuchaykuna sumaq sina rikukun, pero imaraykuchus kunankama waq runaqa mana puni kay quechua simita parlayta munankuchu porque gañachanki kay Cochabamba llaqtapi parlakumpuni, ¿no? Mana kanchayapi wasinchaqpi maypipis kay simiaqa parlakun, pero huk mensaje hinagan imanita tinkiman pay kay runaqa paykunaqa kayta uyaykunqanku. Quechua siminchikta purichinapaq y kawsananpaq mana wañunanpaq niman chay wawasninchisman yachachina wawasninchis waqkunaqa mana quechuata munankuchu imaraykuchus ninkucha mana quechua necesariochu mana yanapawanchu futuruypaq pero qhawarispa mana hinachu quechuaqa ashkha oportunidad nisniyuq noqanchispaq noqa kapuwarqa chaparepi oportunidad wawaswan parlarinapaq y paykuna nispa noqa parlasarqani monolingüe bilingüe kanamanta bilingüe kaspaqa parlanchis quechua y castellano yata parlanki chay monolingüella hasta qhipakunki monolingüe monowan parecesqa hina ya digamos como juntanchis monolingüe entonces noqa nirqaniqankuna bilingüechu kayta munankichis monolingüechu nispa chanta paykuna nirqanku bilingüe kayta munani nispa chanta entonces quechuata yachakuna nirqani chanta díasman mamankuna niwarqa chay wawayqa quechuapi parlanayta munan waway payta nispa chanta noqa nini ari wawasqa solo motivanallamanta uñitamanta y paykuna wiñakunqanku lenguata munaspa wawasmanta partina. Tata kuna mamakuna paykuna wasinkupi rinankupian. Ari wawas mamas tatakuna. Paykuna chaymanta wawaqa hapianqa wiñaspa aswan sumaqta parlanqa. Ari chantapis mana chiqninqachu. Sipas yaspa askakuna chiqninkuy mana quechuakusachu imapa yanapawan ninkuy ari. Imapaq kay simiwan ruwasaq. Chay uqyaki, ¿no? Ichari? Ari. Uqyaki, pero tatanchaq mamanchaq kay quechua noqayku parlayku ichari paykunaqa uyarispa kusikukusina orgullo hina. Ari. Paykunaqa porque kay llaqtapi kay kaninki bilingüe aswan sumaq hinapis noqa rikuni porque kay llaqtapi ashka runaqa castellano simita parlanku pero waq simikunata mana pero campus runaqa paykunaqa iskay simikuna Kinsa aymara quechua castellano simiwan ima
sumaqta parlamun. Entonces noqanimi mana kikinchu. Qhawarikunanchay tiyan, ¿no? Ichari. Ari, chantapis digamos gan logsinki chay waj suyukunaman gan reqsichinki identidnaykita pi kanki. Entonces paykuna gan reqsichikunki Boliviamanta kanki. Imawanpis reqsichikunayki tiyan lenguawan, p'achaykiwan lenguawan kaqtinqa kusa paykuna wow imaynata quechuata waj lenguata parlan nisunkuy. Entonces kursa cultura hina reqsichikunapaq quechuatapis yachana. Reqsichinapaq Boliviata waj suyuspi. Ajá. Kay siminchikwan purita atinchik. Ari chayta hallpaqa qhipakunqa, ¿no? Kay Boliviapi pero simiqa mana kikinchu, ¿no? Ari. Chayta noqanimi. Ari. Pachi, kay kama entonces chayamusun Vanessa. Pachi kay uyariwasqaykiman wajkuti kama kachu. Wajkuti kama kachun, Pachik.